Velji programi, kotri Društvo za ruski jazik, literaturu i kulturu malo organizovac odkazani pre pozarjadovi stan, jak su to zmahanje z ruskого jazika i sretnuce ruskih školoh. Sretnuce v ruskih školah ima biti po perši raz v Vukovare i u Petrovcoh. Mi bili u osnovnoj školi Anton Bauer u Vukovare, porazili smo se s direktorom, s nastavnicami, nastavnicu Natašu Natkovu, s všetkima tima, ktorí by nám na odličný spôsob pomohli kolo stretnuća. Međutim, prehodi hranici mi ne znamo jak to dalje bude. Keď nie bude toho roku stretnuća, mi ho predložíme nárok, odnosno dokže za to stvoria uslovija. Planuje še, že bi še podobova kolonija stretnuce u Bodnarova u Gospodincoh otrimala vonka u prirodi. Všelijak še otrima i šesti naukovi fahovi shod ruski jazik, literatura i kultura i prosvita, a roboti z toho shodu budu objaveni u zborniku robotog studija Rutenika. Zoz oblasti vydavateljne djelnosti Društvo za ruski jazik, literaturu i kulturu pririhtalo studiju Ruteniku 25. číslo i knjižku o pisnji Sonji Papugovej, ktorá bude ilustrovana zo jej podobovima tvorami, a pririhtuje še i druga knjižka Senki Benčik zoz oblasti jazika.